بولتنا کردی جوریت نیوزی و باش تماشاوان هجا و دسپیک بولتنا مدا سرونچه لگندور تلتمر شر و پفچون و لکوبانی آگاهی درباره راوستاندن شر ده 5 روزان دا رخصنا داعش 69 سیویلان دنا واندا زاروک بدار بدکه و لهین تاخن حلب بانگا خلافت اسلامی تکرن صالح مسلم دبیجه اگر رژیم سوری هلوستا خواه درباری کردان نگوهره ام دانوستاندن بویره ناکن لتلتمر شرد نافبرا شروان یپگا یپجه لعالیه کی وچتین داعش لعالیه کی دن دجوار دبه هر وصال لگوری که هات را گهاندن که شودن لگنده تلسو دایه لباشوری باجار تلتمر شروان یپگا یپجه لدیجی چتین داعش چالاکی اکلدار خستن ده انجام ده هجماره جره خستن آنجی چتین هاتن کشتن لعالیه کی دن ماینک که چتین بریا دمکه لحریم خواه چانده بو ده چتین ده هات تخاندن لی تا انجام وی نهات ناس کرن لباشوری کوبانی نوچه گیهان ما دیار کرد که پفچونین تند نفبرا شروانین برکان الفورات و چتاین داعش دا بردوام من لعالیه کیدن فروکین هفگرتان نابنتوی بارگهین چتاین به 5 جاران توپاران کرن لگندین قل حیده سبات و ریبند دجلا ین لباشوری کوبانی به 40 کیلومتر دکوه شر و پفچونین گران نفبرا هیزن برکان الفورات و چتاین داعش درودان و لگوری نوچه گیهان ما ده انجام شر دا چتاین داعش جگنده قل حیدر رویان پشتی که هجمارک جوان هاتن کشتن جهلا خواه فروکین جنگین هفگرتن ناو نتوی 5 جاران بارگهین داعش لهمان دوران آرمانش کرن لی آگاهی زلال بزیان داعش نهاتن ناس کرن بله تماشاوان هجام نها بچن کوبانی دا که ام زانیارین بیتر لسر روشا میدین ناس بکن و جوه درین چه گیهانی ما ولات بکر لگل میا ولات ایوار باش چه آگاهین داوی در باری شر تلقل حیده لبات هنم بله عبدو شر برچون بری دو دم اجماران راوستیان باشوری کوبانی ترى نل جندي قلحيدي بول جندي ثبت والتيناس كلهم بحاج جلب دجله لسريا شيخ شوبين وريا رودكو اوتوستراد بنافرا باريزا حلب وحسك هنايا تقدر الاسلامي ايريشي وان دفران كرن همان دميدا هرت لهزن يكنين بارسنا قال كنتيناس كرن بركان الفرات لقال ارتيشا ازاد برخوادانيا كرن دا انجام دا براسي لغوري كسن نويدا رجمره ديار كرن كو چتين داعش جبركو ساعات يكي دا نجمره يكي ايفار دا درباسي جندي قلحه بون هجمره وان نديار بون لكسن كو جويدا ريفيان ستيكسن ثاني جبر قولين هيزن بركان الفرات فلسطين او شندا بقريان هر وهاجي هيزن بركان الفرات بكاريبون همبر ايريشا چتين اسلامي حاج دجله بسكن و ده انجام ده براسيل زيانه كي مزنجي هندن هناك جبل خانجي بدك خصبون بند ثبتني ايريشا كي هبو الويدري فروكين هف قلتنا ناف دوله تجاره كده ويدري توباران كده واجي جاليه فروكين هف قلتنا ناف دولتي ده فين جاران قلت قل حيده توباران كده بله ولات مدخواست تشتكي دنج تماشاوان رازلال بكي جندن قل حيدي سبتي شو قاسي لباشوري كوباني دكافن والآلية كيدن تخازمش تناس بكم ريا رودكو شو قاسي دوري كوباني وجرينجيا خدشيا هاجر ورا كنترول كرن بله ريا رودكو بخا او تناس كرن بالرياكه الدوليه دنافرا باريزا حلبي وحسكي وسينور دولة العراق داري اجبر اورياك الدوليه اجبر بيك ام بيجرينجا كخوي استراتيجيك هي كنت قل حيدر بالنيزكي سي 7 كيلومتر لباشري كوباني دكافا لروج افاي وي كنت سبت عربه جهه ابو خاصيه سبتنا سبت ثاني يكي عربه دست چتين اسلامي دا يدني جبن دتلاداريه هيزن كردي دانا وبركان الفرات دانا وحاج دجله اوجي لسروي ريد كافا بالشرقي والرجلاتي
ب 2 كيلومتر او قانين نزيكي 6 كيلومتر چکدار اسلامی خاصن دوی دره درباز بن لاو ایریشوان هیزن برکان فرات تیش کاندن و زیان جهاندن وانا وقت ما قلت جرينجا خو استراتيجي جبركو او رياكا نافنتوي انغو دوليه دنافر فرقا حلب وحزكي ودار السينوري عراقي هر واجي هيز الكردي هول ددنا الصوامع السرين تك من كنترول اخواج برك او جي هري بلندا ناخذ الكفروكين هبقتنا ناف دولتي ودريتو برامكن انجي بتشكين جرانا يل الجموان ان جنب هيز التشمرقه في وصفه معته برامكن تخوازن تاخذ من كنترول اخواج بركو تخوازن وقت به هيز نخوتيكن بلنديا ودري باجروك السرين دكافي بن ارمانجا وقت به شربان نوي جبر به كيف هم محترين بيا فرز جريك كنت اكو هذه كردي ناخذ بله ولات نوچگی هانم ج کوبانی ولات بکر گلکس پاس بو وان آگاهیان جهل خوف امریکای ایریشا چکدارن داعش لسر کامپا یرموک پنابرین فلسطین لباشوری شامه و هر وسا ایریشن لدیجی سیویلان این سوری شرمزاد کرد. بردفکا وزارت دروای امریکا ماری حرف ده کنگره که روزنامه‌وانی دا ایریشا چکدارن داعش لسر کامپا یرموک جی شرمزاد کرد و دلگرانی خود درباره روشا لوی کامپ آنی زمان چکدارن داعش روزا چهارشنبه در باسی کامپا یرموک بون و هاتا گوتن کنها دست دانین سر پرانیا و کامپی خلکین د ناو کامپی دا کوته پیشنیار کرن هجمارا وان نزدیکی 15000 کسه بر بنافچهندن این دست داعش دا کش بردبن. چکدارن ریخستنا داعش د ناو 5 روزان دا بوری 69 کس لسوری گل باران کرن. ریخستنا مافی مروان لسوری دهل د داخویانیه که دراگیهاند که د ناو 5 روزین بوری دا چکدارن داعش 69 کس لسوری بدار و وکرن بر پرسه و ریخستنه گوت که د ناو وان دا 69 کسان دا زاروک دبن 18 سالی دا جی هنه و پرانیا وان کسان خلکن پارێزگەها حەما حەمەس و دێرە زۆرێ بوون. لە باژارê Helebê ku beşek jî ji destê komên rêxistina Daişê daye du xwepêşandanên hatin darxistin û têda banga avakirina xîlafeta îslamî hate kirin. Her du xwepêşandanê duhul li taxa Saxûr, Salaheddîn, Meşhed û Bistanil Qesr yên li Helebê darketin و تیدا آلین ریخستنا قاعده و ین کو بسک جویل سوری جبهت النصره هاتنا بلند کرن. د 27 و ماه دا جی خو پیشاندانن دن لحلب هاتن درخستن و تیدا کومن اسلامی دا خوازین کرن کو خلافت اسلامی لحلب به راگیهاندن. ایرو لشامی ارتش آزاد خالی نول نافچین قلمون کنترل کردن و هات راگیهاندن کو چتین داعش در باسی تا خیر مکدبه آگاهیم بیتر لسروش میدانی لسوری دوی راپوره لشامی سروک ارتش اسلام یه بناو زهران علوش دا دیار کرن کو ارتش اسلام بلیوای ابابیل حوران و کتیبه شام الرسول را او دا یک اپراسیون لشکری آوا کرن داکو کامپا یرموک جی دستی چتین داعش ریزگار بکن. هروسا علوش بانگ لتفگرا احرار شام جی کر کو تفلی و اپراسیون ببا. هجای ببیرخستنه یکو بریا دروجان ارتش اسلام آلیکارین لشکری شاندبون جهیزن اکناف بیت المقدس را ین کل دجی چتین داعش و لشکرن رژیم شردکن. هفدم لگندوار الشامي لنافچه قلمون لگند فليطة فبچونن تند نفر ارتش آزاد و ميليشين حزب الله دا قومي وهاتا ديار کرن کو سه لشکرن و ميليشيه دناوان پفچونان دا هاتن کشتن. هروسا ارتش آزاد برسوا هولدانا در باسبونا ميليشين حزب الله و هزن رژيمي لآلية گند نهل دا لآلية كيدن فروكين رژيمي باجار زبدانی به 10 برمیل تقینر تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک جی سویلان جیانا خوش دستان و گلک زیان مادی لورچه بون. لعدل به جبهه النصره راگیهاند که هزنوی دست به اپراسیون رزگار کرنا گنده مصطومه کرن و تا نها هجمارک جی خالین رژیم ین لور کنترول کرن. جی آلیه خوب مالپرن رژیم ین انترنت دیار کرن. کو هجمارک جی افسرن وی دناوا پفچونن لدردورا کامپا المصطومه ده
هاتن کشتن ده همان دمه ده ارتش الفتح انبارن چکانین ده کامپا مصطومه ده و موشکن گراد آرمانج کرن و هات دیار کرن کو 4 تانک رژیمه هاتن هلوشاندن لدرعی هین چالکوانا راگهاندن کو هزن رژیم حمو حاجتن خو جخالن خو و گوهستن باجار سنمن و او جهندری باجر وکشیان لآلیکیدن هنجه در میدانی راگهاندن کو گلک وصایتن ملیشین ایرانی و عراقی جباجار درع وکشیان در دورا شامه هروسا و لگوری آگاهیان کو ارتش آزاد حاضری خودکه کو ایریشی باجار درع المحلطه جی 4 نفچیان بکه هەلبژارتنên شارەداریên kantona Cezîrê dengvedaneke cor bi jor li pey xwe peyda kir. Her wiha çend rêxistin û saziyên civaka sivîl kampanyayek ji bo danasîna hilbijartinên wê bi rêva bibin. Li Serêkaniyê û bi vexwandinekê ji rêxistina Partiya Yeketiya Demokrata Kurd li Sûriyê semînarek li ser vê mijarê hat li darxistin. Agahiyên bêtir li bo Azad Başûkanî em temaşa bikin. هلبجارتن و پرنسیپین آزادی و زلالی و رواتیا وی مجارا کامپانیک هفبش دنافبرا چند سازی و رخصنین جواکا سویل لحریما جزیره لبارگاها پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد لسریکانیه سمینارک گوتبیجی هاتل دارخستن و تیده رولا آلاوین راگهاندنه ده پروسه هلبجارتنان هات رونی کرن و گرنگیا هبونا وی وک آلیکار و چافدیر وی پروسیره جار كيفا آلا في راجاندن يجو فاجاهية بجينن ولاتية وكو أزمونا قول رجافاي كردستان تشيبو سفارتي البجارتني جو تشيبون براستي راجاندن نجياوي أستا جو أمبيشن جيت تخستن تايبت رجمافاني جو رجافاي كردستان دجي دكاره دريا شوباندنا هالبجارتنا لسرجلك مجار سركة بسكن دريا ومجارار كاري چاندا هالبجارتنا بدناسين بخلكي دريا ومجارار دكاره خوشيك ولاتيان تخ وي صورته هالبجارتن شنه هلبجارتنین شهرداری یک کانتونا جزیره مجارک سرکبو دو گوتوبیجن و سمیناری ده هروها خالن زاگونی و پراکتیکی هات زمان و کماسی و چاکیا و هلبجارتنه دو چارچوبیا و کمپانیه ده بو يعني براسي قال جواب بيوانا بريدانا بون بجاتني سيزده عداري دا يك جواب بيوانا مثلا بيجم دوي براليا سياسي هبي دوي بارتي سياسي كاربن بشدار بمدي مخابن دوي شباط دا هات راغاندن بون بجاتن سيزده عداري مثلا چافديري زاغوني بجاتني دا بجاتنا دا نخ يابون به پروسيس چافديريا بجاتنا يكشرن يبو یک فاکتورن آزادی و رواتی و زلالیا هلبجارتنان باندورو هبونا سازیان جواکا سویله لگلو جنگها جواکي جهاية آستا كو هالبجارتن لغوري بيفان الناف دولتي به فيك طبيعي انه كيماني في حركه هبه او في كاري هبه حالنا يعني مناخذ انه ابو كيماني استمرار امو خود بينن وك سازي جواكا سيفيل ام تشلو تدخل بكن دفا مواضيع عاد دفا قضايا دفا بسكريكا انه ام جانب ايجابي تيد موضحين وجانب سلبي ام تيد تلافي بكن حرب تجريبي ديمقراطي بهالبجارتنان تين بيفاندن وآزادي وزلالي ورواتيا هالبجارتنان جرنجا وك هبوناوي هروها ديمقراطي بونا جواكي وك آواهيكي جرك بآوايكي درست وخرط بيليكرن آزاد وشوكاني أورينت نيوز سريكاني صالح مسلم دبیجه که او دانوستاندنین بر رژیم سوری را ناکن لسر بنگاه هلواستوی آنها درباری کردان. هفسرو که پیدا تکز دکه که او آمدنه که تکیلیان بر رژیم سوری را بکن دما که او پیناسینه به مافی کردان بکه. ده هفدیتنه که طیبت الگل تلفزیون الحیات تا مسلم دیار کر که او لگوری برجواندین ملت خواه دخابتن و دوی چارچوه ده هفدیتنه دکن. و آرمانجا کر که نیرین رژیم درباری کردان هین نهاتیه گوهرتن. مسلم دبیجه که اگر رژیم جیانک دموکراتیک کردان را پیدا نکر و لسر میجی خواه بمینه او ته پیوندیان بوان را ناکن. ده مجارک دنده صالح مسلم دبیجه که نیزی 8 صدی جه کوبانی هاتیه ویران کرن لی ملت دخوازه وگره و به هزاران جی هین جوان ودگرن باجیر.
له هرما عفرین هیزن آسایشان سرکرده‌ای پارتیا دموکرات کردستانی ل سوریه بنچاف کر بیکو سدمن وی کی ور ناس کرن لگوری مالپرا ولاتی هیزن آسایش ین گندن کیمارا آل نافچه لیلونه یا لسر هرما عفرین سرکرده‌ای پدک سوریه بناو عیدان عمرو بنچاف کر او بری برنجی هکی نناس بیکو سدمن گرتناوی ور ناس کرن جهلا خوا انجمن چیای لیلونه یا لپدک سوریه بانگا سربستبردان عیدان عمرو و حوالین خواهین برد زندان اسایشه دا کرد. بله تماشاوان هجا درباری مجار سیاسی و مجار هلوستا سرکرده پید صالح مسلم آنها لگل میج استانبول سروک نویزگاه آن سرکرده د نویزگاه سیاسی یا پارتی کتیا کرد سوریه بریز فؤاد علی کل گلمه برز فؤاد بخیر هاتی و بولتنه پیدا آمده که رژیم سوری را تکیلیان بکه اگر پیوستی وی بگل کرد با تو گناه وی که هیا سرچاوا و سلاف جوار وش تمشوانی ور براستی خوزی اف گوتن راست بایا و دیجی خدا بایا نه گوتنک را گهاندنه بایا آیا کمین صالح مسلم تکلیای و رژیم رهیج روجاج 2011 حیا ایرو قط نبوی یعنی و حتی آن هاجی او دانوستنک او تنسیقک دنابینا وان و رژیم دل قامشلو حسکه هی و هفالی وان وی تشتی نابن تنهی یعنی یادو دا صالح مسلم دوی هگر پرسکریکا کردی رژیم خوند بر ام دوی تکلیه ناکن خوزی ویا نجبو راگهاندنه با خوزی لیوگرگ باش صالح مسلم ره راهشتا پرسکریکا کردی و پروژه خوی کردی زلال کر بایا یک جناکوکی هری گرنگ دنابه نامده جبرگ صالح مسلم دفج پرسکریکا کردی بردایه و با کریب نظریه که ناوه کری امت دیمقراطیه گنه اوجه خوشکایی فهم دکن و نه گلی وان فهم دکه یعنی دوی واریده وقتا یکی بیجه از دوزا پرسکریکا کردی دکم دباور یامده و شهید کردستان شهید نیروزا حسکه او آلا کردی وشارتانایا وقتا ای بیزناه لم آلا کردی شهیدا پی بپیچه ادبین بلکی زمانی کنه قالا پرسکریکا کردی بکه یادو دا خوزی و پروژه خواه جمر درخن او چه بخوازن رژیم ره او مخالفت ره او جهان ره پرسکریکا کردی گلو لسوری چیه و چه بخوازن افتشتیگ پی بادکن اداره محلیه تو پروژه کردی تید امنا بینن و یک جه تشتيق اموان قهر ام دقين هفدو كل بيمانا هوليري كي لا دهوكي قا اموان فدقرين نواري كردي وقا ام برسقريكا كردي دخيل دهندري وي دستايا بلند او دلي فقريد برسقريكا كردي كير متخاص لفدري جنابتا الناس بكم جراق هاندني الرأي بي خلقي خرازي دكي بريز فؤاد متخاص لفدري تشتاقي دنش جنابتا الناس بكم هاجر صالح مسلم تيكلين خب ريجيم رهبن قالوا چه شاجتي هبك وريجيم هيرو باراستنا دولي كردي بك وبسركتيا بيدا ام سركتيا صالح مسلم بله اتخوازم دوی دراد تشتكي بيجم يعني الرجيم دفج باراستنا هرما كردي برداي رو يبك د باريزه بيغو ما جنج يبك ب شوناوان او قالك خراب داعش به از دفي واريده از ام جوداد كن دنابينا يواري سياسي بيده ودنابينا برخدانا يبك رجيم دفج واري باراستنا هرما كردي برداي لقالك دفرا وقال كوبانيه بشتا خدا ملتو چوک عموده وقت دربسیه دوی وارد پیوست بیوالا کرن دوی دراد ناکوکی موان نومت خواست ام وک هیزا که هفبش وک هیزا کردی ام آوا بکن وان خواست برجواندی خوی حزبی پیش دبدن و بدار زوره بقوت هشت و هیمنه لسر هره ما کردی بکه لبرخدان وان ام ند جوین و دوی بردوام به جبرگوان اف باردا سر خود دوی راه جنفی باری و دوی ملت کرد بپارێزن لێ دوارێ سیاسی دێ ئەم وان دڤی واریدێ گەلێکی جوودانێ
ام وحامله وان يبكا وق دبيجن ببيا در اف گفتگو گرک بوه دوار سیاسی ده چاوا او بنارن لپرسگریکا کردی خوزی صالح مسلم برسیفا ویا دابایا قالوا للجموان چاوا دنرن لپرسگریکا کردی بله برز فؤاد خازم نتشتاقی دیجی ده همان مابطه داشته ناس بکم رکبری سوری به تواهی چج انجمن اجتماعی یا کرد چج انجمن اجتماعی سوری چج ائتلاف چج حکومت دمکی رادبون و رودنن سر 4 سالنا 5 سالنا کود بیجن پیدا تیکلین خواه به رژیم رهنه گلو بلکی دوزا کردی لسوری بریا رژیم را چاره سر ببه بهتری رکبری سوری کار رکبری سوری پشتی وارقا سال چه خدمت دوزا کردی لسوری کرد بس گریک برکبریا سوری رایی یعنی ایرو پرسگریکا آبوک پیدا چه پروژاوی کردی هایی چه مشروعی وی هایی چه نریناوی ده چاره سرکرنا پرسگریکا کردی هایی رکبری نرینک هایی اموان ملهفدو کری سروی واری کم زیده وقت دبی الهفكرنا كدمية أفتي جوهرتن بالدمير ممكن السبير ركبري دفجي قشي برد ممكن أم دفجي بردن أف تشتكي قوناغي ليه أم دبيجن وقت بيدا نخدي مشروع كردية خدي مشروع أكيدنا حتى إيرو نكارجية خببينه ند رجلاتا نافين ده وند ناف كرداده وند جيهانه ده أف تشتكي نو داخستنه او قال لك خلكي وانجي سري صدي نودجي نفي بروجيرانه وجوان هي قبيدا بارتيا كرديه ودوزا كردي دكه خوزي صالح مسلم فيلي فقر بك وفقر واري خوي كرديتيه جبر خلق قش ليد نرن وقت بارتيا كردي وبرخدانا كد بر كرداد دكه او تني ولو الخنانر بله برز فؤاد ده مجاره کردن دا تنها سرکرده این کرد لجهیل آسایشان و تینا گرتن گلو ده سرویه که و هلوستا و چبه ما گلو بریاران او جیوه رژیمینه نا نقنو ام بين ريجيمي بيدا يعني لقلق جياي بيدا اندامد هيئه التنسيق ده هيئه التنسيق عنها او ائتلافي گفتگوی دکنش بو بيت كان ائتلافي اوف سي جفاجي تشي دكن يقدجي ويل المانيا به هيئه بيدا تنسيقي بالكوبانيا بجيش الحر وبامريكا دك بيدا لحلبه بجبهه الشاميه مذكريه افقش بيدي يعني براستيجي اف سياسه قال لك تبله هذا وجي نايف في عمكرن قال له تشاوا كاري فيلي ستيكل سرفان كسانا قشي بليزه ولا قال له او بوي ليستك دستيفان خلقاده اف برسك مزنه قرك بيدا برسيفي بدي تشاوا كاري في تشتي بك ناكوكيا مو بيدا نموضوع الرجيم تاني يكجي اف قرتنا فان كسيك دقرين اف كسيك خورتي ما نهشتن دهندر ولاد يا تيب زوري بفي لشكر جمه ياجي ازيت الزنداني خم يا دفيت باز دخل سينو رابقه اللي بين تبي كشتن مشكله تي اف قال لك يقرنجي او لي فقره سياسي اجمد دهوكي تشيكر يجي سدمي ما مسكن عندي افقرتنا خلكي هندري انكسيه و هالبجارتني بو تجنيد الاجباري بو ام وقتا قفل لي فقري قام كتن اللي فقرك ام خد بينن قام شركه هر تشتيبن شركه شربن شركه اشتيبن شركه ملتي خم مقاتبن دواري ابوريده افقج متى خستن لي وقتها لما بنرن بله برز فؤاد هنكي جبو كرتنا دمي ازا قصا خويا دنشتا بكم احزاب الجبهه الوطنيه كرسيه كي بدل ما افايا جينا كوكيه ناف مده بله متخواست تشتاقی دنشتا ناس بكم هل وسط اول سر کنگرای موسکو دده چیه؟ بله ریوه بریا خسری آمده دکه دا که هر کنگرای موسکو آمده ببه و تخمین هیا کل بدری دوزا کردی چاره سر ببه هل وسط و چوابه درباری مجار کنگرای موسکو هل وسط انجمنا اجتماعي كردي بآ هم هنجيا سوري في ائتلاف في جريداي
و تیلاف بریار بریه او نره ام جی نارنه جبر تشتق لجم روسيا حيا ايرو تنيه و نمفاوضات دانوستندنه اف دانوستندن بلكي 5 سالا دريج بك بعربي به حوارك ونشد خوازي چنا خوازن جارا دجي وقتا گچون بري صالح مسلم زانب جعفري چگو يعني جو ام هرن شامي ما كاچدنا بين عمده يملوي دراش خور گفتو گويا خو بكن فتشتق د سري روسيا تنيه جبو چاره سكرنا برزگريكا سوري برنگكي گملت سوري به راضي کرن تشتي روسيا دخوازه گبيجه اف نظام هي ام كارن وقت دبي وجي بكن شريكه حكومته وج نظام رجال لك مهم اصلا دوار سياسي دي تشتك دسته سروك حكومته تنيه رجيم كاربيج وزاره برخدانه الدفاع بدنمه ومخابرات مجمر بهلن وخارجيه واعلام بهلن وايد قجي وره قالوا ابا شهر سركرنا بسغريكا سوري اف شهر سركرنا 13 مليون پنابر بويه اف شهر سركرنا قسيسة حزار هاتي كشتن مليونك انسان دنابينا واندابوي وبرينداري تشيبوي بله بريز فؤاد ام دبينن حتى انها روسيا ندولتك لوي اورتي سكنيه طرفك روسيا لكيلك الريجيميه جبر فيا كيجي تشوناوي او تشتكي بسر نخي وتشت مشروعك نفيساندي بله گیشنا نیریناتا لگوری تخمیناتا تدبیجی کو کنگره موسکو جی لسرنا کبج استانبول بريز فؤاد عليكو اندام نيفزگاه سیاسی پارتیا کتیا کرد کو تلگل مبول استانبول گلکس پاس بو بشداریوا وزیر دروای ترکی مولود چاوش اوغلو د سردان سکرتر گشتیه کتیا نشتمانی کردستان ینکه جلال طالبانی بکه و نویزگاه قنصلخانه ولات خوال باجار سلیمانیه وکه نونر ینکه لترکیه باهوز گلالا جراگیهاندنا پارتیا خارگوت که مولود چاوش اوغلو د سردان حریم کردستان بکه بود دیتنا مام جلال هر وها بریاره دوه سردانه دا قنصلخانه ولات خوال باجار سلیمانیه وکه روزنامه کردستان نو کو روزنامه فرمی یا ینکه لسر و سردانه دبیجه کو ارمانجا و بهیز کرنا پیوندیان دنابرا ترکیه و ینکه و هیزندن لسلیمانیه ده. چکدارین داعش لگنده ورد که یه انیا خازر ایریش کرن سرچپرین داعش که دخواستن خوابگ هجن ریا سرکه یا دنابرا حولی رو دهو که دا لهزن پیشمرگه بتوندی برسواواندان بر پرپ اپریسیون هیزن پنجان آزیروانی سربست منتینگ را گیهاند که شبادن ساعت یک چکدارین داعش ایریشک بر فرح کرن سرچپرین داعش لگنده ورد که یه رجلاتی موسله لهیزن پیشمرگه و بالافرن هف پیمان ناف دولتی بتوندی بر سواواندان سربست منتینگ وها درباری زیان داعش دوی شریده وها گود هجمارک مزنج چکدارین داعش هاتن کشتن و ترمه 5 چکدارین وان کتن دستین مدا به نیرینا برپرس اپراسیون هزا پنجان آزیروانی داعش به ایریشا شوادن دل انیا خازره دخواست خوابگی جن ریا سرکه یا دناوبرا حولوره و دهو که دا. بله تماشاوان هیجا بلتن اما بردوامه لپشتی ناو برکی. کردن ایزیدی پیشوازی جشن چهارشنبه سور دکن. دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبخواز ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی
ساعدون السين أورينت نيوز دربسية سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان ملا ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمال كرد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی الباجار کوبانی بولتانا كردي اورينت نيوز دا یکو بهستیه نوت كيكو ديتيا ل گندواره تلتمر شروع پفشون و لکوبانی آگاهی درباره راوستاندن شر د پنج روزان د داعش 69 سیویلان به ناو واندا زاروک بردار و وکرن و لهین تاخین حلبه بانگا خلافت اسلامی تکرن صالح مسلم دبیجه اگر رژیم سوری هلوستا خود درباره کردان نگوهره ام دانوستاندنان بویره ناکن دوباره سلاف کردن ازیدی لسوری پیشوازی حیوان نیسان دکن که نیسان و بوها دست پیکا جیانه که نویه هر وها دوی حیوه دا میر طاووس ملک دا کت عرده لگوری باوریه اولا ازیدی آگاهیم بیتر لسر چارشما سر و جشن ازیدیان در راپورا جوان کردی دا دەستپێکا بوهارێ دەستپێکەکە نوویە ژیژیانێرە لە جەم کوردێن ئەیزیدی گۆلگۆری ڕۆژنامەیە ڕۆژهێلاتی هەیڤانیسانێ هەیڤاشینیەیە هەروها نابە ئەیزیدی divê heyvêde bizewce û nabe erdê cot bike. Hêjaya gotinê gôligorî dilbaweriya Êzîdiyan di Nîsanê de Mîr Tawûs daket erdê û jiyanê dest pê kir. Yekî ji xwe bigire em salê em niha digirim. Neh rûjiya digirim. Tedî şexsa reyê ha ji xocê Xizir reyê ji rêberê Riya reyê ji Tawûsî Melek reyê ji hol hola Sultanêzî Tawûsî Melek. Hêjaya gotinê gotevaya cejn û ahingên Êzîdiyan di Nîsanê de ye. Wek cejna Xedir İlyas, cejna çarşema sor, bêguman Êzîdiyên Sûrî jî para xwe ji zilm û bindestiya rejîma Esed xwarin, herûha ola Êzîdî li Sûriyê qedexe bû. بۆ ئێزدی بێتر بە خۆزایف گرێدایینێ تبینێ جەژنێ ئێزدیات تەوایی گشت بێ خۆزایف گرێدایی بەرێ دێ لێ بەری شۆڕەشێ دێ وەک گۆ ئەم بزانن تعدە پڕ لە ئێزدیا هاتبوو ji hêla Sûrî û hiqûqê wan tune bûn, mafê wan tune bûn. Ew cemeda xurt dihere. Bêtir şîkayî neh wek dibe çê dibe û erd kesk dibe divî hawî de. Ew cemeda dihere wek me ji we re got. Têzanîn got Kurdên Êzîdî li Sûriyê hebûna wan li gundewarê Amûdê, Hesekê, Girkêlekê herûha Efrînê belav dibin. Heyvanîsanê li cem Kurdên Êzîdî destpêka saleke nû jiyaneke nû ye lê rewşadawî û metirsîn ji êrişên Daişê hişt got beşeke mezin ji êzdiyên Sûrî berê xwe bidin Ewropa. Ciwan Kurdî Orient News, gundewarê Amûdê. بله تماشاوان هجا درباری چهارشنبه سور و راوستاندن لسر وی مجاری آنها لگلمه بکر جعفر اندام انجمن ازیدی سوری ج برلینی پایتخت آلمانیا که بکر تو بخیر هاتی و بولتنه چهارشنبه سور لتا پیروز به درباری طقوس و کارین کدوی ججنه دادبن روژیا و چاوابو هرگولین زیته لسر روژی و لسر ججنه تجمره بیجی ججنا وجه پیروز و ججنا چهارشنبه سور الحمو گله کرد و گله ایزی پیروز دکم. اف ججن کا دیروکی کفنه اف ججنا ایزدیه اف ججن ثابت یعنی تاریخا یا توا ثابت. پر ججنا کردی هبون ججنا ایزدی هبون هنکی دخیل سرما اب تأثیر اسلام دقیه تأثیر مسیحیه تأثیر یهودیه نه تاریخی وان نسب لی اب ججنا طاووسی ملک ام نابلسکن ججنا چهارشنبه سور اب ججنا کردی ازیدی به اصله
شارشما تبا يكمين مها نيسان دست بيت كه اف مهك مقدس الجماعة شارشما ده حياب تالية في مها نيسان مها قوراندنا عردية خملاندنا عردية زاينة روية اف روج دهيلا قر عرض ور تلقيح كرم بكراسكينو بخصوبك عجر وك ام بيجن ججنا طاوسي ملكي وك ججنا رويد بسوريا يزيديا كافندا ام نافليت كان ججنا طاوسي ملك اجبرقو طاوسي ملك دي اسرائيل ازدي ماغو شي شمسه يعني ملاك الاعظم طاوسي ملك اجبروي ام بينن چارشما سور جيكي خاي زور يعني تشتكي زير مقدسه الجامعه ازديا جبرقو روجا معلومه او روجا قورندنا ميلاد الشمس يعني بخا بيجن روجا دقائق دكافه سر روي بله جبرقو لشارشمه عيل لشارشمه نيسانه روجو شاف قرقاسه هفد بيجن دقائق دكافه سر روي او رو ابنا وليد جار بيروزبنا طاوسي ملك ملكوتي عردي يانجي وك تزاوج ملكوت الارض مع آلية الشمس السمائيه كلام بله كاك بكر هونجي لاوروبا دمينن قالوا جبو باراستنا بكاتا عن طائفه ازيديان قالوا تش كار لبيش وهي ونش بلان دكن داكو اف طائفه اف تيريا لسر خبيمنا وري باراستن براي دهر شورك كافري غير اس دي اللي سر اخاخا وقت يقول لفيل نيفي تشيكامل اودر يعني نايرو ازدياتي ناسكرن تاثيرها ما تبي كمين مظاهر طبيعيه فكره الاس دي مستمده من المظاهر الطبيعيه مظاهر طبيعيه جوقتي قوام جي خالفين ام هاتل ام قاصري قوام بيكان ام دي باريزن ام بارستنا كولتوري خاي از دي كرديش برغو ازدياتي هيفان كردياتيه اگر ازدياتي وندابو كردياتي روح القوميه تأوخى نمينا يرو هي الارث التاريخي للقضيه الكرديه هم الازديه البيسوليجيا الازديه فاجبروا امن لايرو اوروبا غور ام كارن ام في تراثي حمادكن على الاقل هم وك ماي غير ام نكن تشتي نهشكن وك ازدياتي هي غير ام بيل هيا بالتكويناوي الروحاني بتكويناوي تاريخي بتكويناوي او غرمبيل از دي اللي صار خابينا وك هي اما افكاري برجاب ازدي بله كاك بكرت خازم برسا خوي داويشتا بكم بشتي لاركتنا هبديتنا قرطبه ال اسبانيا درباري كيم نتاوين لهندر سوري قالوا جبو باراستنا في چاندي جبو باراستنو پشتگیریا ازيدين لهندر سوري تو اليكاري ت انجام في كونغري هاتن تشيكرن بعد ديتر عمل قرطبه او ناولي شيكا ازدي تابي ازدي ما خاص او ورا حمايه كرن ما فكي ازدي ورا باراستن د كردستان ده ولات كردستان سوريا ده كردستان روجافات ورا باراستن اگر ام كان في شيء سياسي يعني او حمايه سياسيه حمايه من الوجود هيرو خاصيه الازدياتيه نحو الانقراض يعني بلي. ام دهنا هيرو الهيرشا تفا داويه لسر كردا يا جقونا عباسيه حطانا ازديا ولو ظلمات زور زحف النديه اگر ازدياتي شو بقول تقريبا از تشتي او نابي ما تشتي مهم راح كردياتيه نابي از ازدياتي بك كردياتي بس كردياتي الازدي كردي اصيل وكردي اصيل ازدي اجبروي غراك يرو او تشيكا ما قرب احد تشتيغو بندي تبي سلف حمايه الازدي حمايه المكون الازدي تشتيغو ازدي وك هي غرا ميزو باريس بلج برلين بريز بكر جعفر اندام انجمن ازديين سوري جارا كدن ججنا چارشما سور و پیروز دکم گالاکس باس به هفکاریا هجمارک جرخستن و سازی سیویل عفرین ورکشوپک لسرکار نگارکاری لدارکت و تیدا گلک چالاکی هاتن لدارخستن نوچگیهان اما شیلان یوسف بشداری چالاکیان بو او راپور مرا آمده کرد
لبن سلوگانا ام دکارن جیانا خا رنگین بکن یک هونیتا امان لسوریه پیوان کریا و ناف کمپانیا ام دکارن دا کارگاه کاوینایان یک و جزاروکن پکته لبجار عفرینه و سر دیوار در دور لیستگاه نوند عفرینه ویناین جور بجور و رنگ برنگ هاتن چیکرن. طبعا فعالية دا سبيكر وحدة دعم الإنساني أوليكوريفيرو بين حركة شباب الكرد وجمعية ملاك لرعاية الأيتام بدعم من شبكة أمان. طبعا هاف شبكة هدفي جنده هو التشبيك بين منظمات هاف دنوسكن. و دوی کمپانیه دا بهتری 5000 پسپور بشدار بون یین کود دما هفته‌ای که دا هاتن آماده کردن جعلی هنوینا ساز و کسین پسپور و بو هفتوك ام حاضر ذكرن جبي فعالية بخو دست بكر بتأسيس الجدار. طبعا شباب بر ما راح هركرن ومرحلة دي او بي كفحص كتشجيعي جزارو كد ايجو موهوبين ضمن عفرين دو هاتم معنا رسمكم خذهم قد كنا عفرين جوار مع رسمكن معنا ديوري مع رم بندار ببن شاش مع رسم دكم وهرو هاتم معنا سر ديور رسمكم أبر شوما وأز خاصم أرسم و تی زانین دورخستنا زاروکان جراوشا جنگی و رنگکرین دیوار و هن آواهین باجر انمان جاوی کمپانیه بو و یک کوب بشتر بونا هن تفگر و کمالایان بریوا چو. من جمع جبي مشروعي را جبو قشكا العفرين جبي وضعي أزمة در كفن بركة رسمة سر ديوير عم باجاري خاب باقش بكن إنه باجاري كما باق با همش هندري باجر همش دروا وقشكي ما يغزارو كد ما داري خود في مجاري دببن. 500 هجاب و جبو دیواره رشفک هزن دیواره کرنگین به ویناین خاین فلکلوری و دیروکی جعالی زاروکن کش فرچای وینای وکچککیش خراب کار آنین. شیلان یوسف اورینت نیوز آفرین. بله تماشاوان هجا جناب چاین کردی لسوری ما چند کورتن و چالاکی جواره برهاف کرنا ام تماشا بکن. نویسکارن ایران بهرام رحمانی و عباس سامکار کل سوید دجین بارمانجا پشتوانی شورش روجاوا و برخودانا کوبانی پرتوک شاب کرن نویسکاران پرین جی پرتوکان ورگرتن شاندن کوبانی رفبرین پروژه آواکرنا کامپا کوبانی دیار کر کو کامپوی ده هفته ده آماده با و ده دسپیک ده سیاست کن جی پیشوازی کرنا ولاتیان را آماده جوان کانادایی کو ناو جودی سرهلدان لخواکریه و جوان جهره مخوسر آ کاتالونیا یا اسپانیایی کو ویجی ناو خوا امور شورش لخواکریه بارمانجا آلیکاری هاتن روجاوا و آنها لتلتمر ده ناو خبات دسته تندرستی ده جیه دگرن پاتریک انتاکیا و حمور رجهلات و پیرن دیر ارسزوک آسوریانیان آجیهانی مار اگناتیوس لافرام هات اقامشلو دسته زاگونسازا هریما جزیره قانون دادگاه روجاوا کو دسته داده پیشکش کربو اره کر رخصتنا نتوان یکبو یا آلیکاریه ده روژا پنشم کمیون آلیکاریه ده دری نصیبین یه سینوری ده درباسی هریما قامشلو یکر ده داویا بولتنا مادا دوباره کرنا سرنوچه لگندواره تلتمر شر و پفشون و لکوبانی آگاهی درباری راوستاندنا شر ده 5 روزان دا داعش 69 سیویلان بدار و دکه جناو واندا زاروک و لهین تاخین حلب بانگا خلافت اسلامی تکرن صالح مسلم دبیجه اگر ریجیما سوری هلوستا خوا درباری کردن نگوهره ام دانوستاندنان بو ایران آکن بله تماشاوان هجا لویدر بولتن مبداوی هات حتی بولتن صبح هر شادو بختوار بن